Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki dekat jangka New Trap National Youth Movement haka khat arter Kuala Lengkot arajar pulai kila tur syaka office rekam jangka Khasi Hills Autonomous District Council dak jing temu ban khang tala sendon ya kini keslam rekam hadian bak District Council kam shimla sengap ya jing dawa badai ban weng no mardor ya acting chief jangka hima melim uba aina menix iem halor jing keno budon ketilang bat kirang ba snong garu bat us iem karaj marwen uba ken iem ban dedu ikjaka kiputa dak ispa akar hapok kena kerat ke bahak papa uput usam jangka hima melim. Kat bagi dekat ke HNYM, kidang temu bandrung syapok pelau jangka office rekam ke District Council, ki la syak pakhang lentino haki bor pulit, ki ba ap paharah kemat ke kerdop, bandrung syapok kena ke office rekam. Haki jinga keren bagi la patai ke bor presiden ke HNYM, uba Louis Dok Tedong, ula ong baka sengkan aipor tang haduk ke khat kendai terik Kuala Lengkot arajar pulai, ya ke District Council, banweng no mardor, ya acting chief jangka hima melim bad banom aji itu satyai kirang ba snong garu ki ba penya ya sencar khadar haki snong ki ba ha pok karat marwet qua bên này cứ nhiều siam nè, siam là quạt là quạt. Siam nom dong là quạt itu bukan perhat lah. Lah iPhone lah kita akan like to you. Besar kalau ngomong kencing khang kalau peni bangin kuat kan aku nak bayar. Kencing khang kalau peni bah kerja council kalau ada eventnya ke bangi kita wan nampak pun ada kita pun reu kesan. Ni ngamlok concern am tayo dia. Ni lok concern dia ke kendau ka siap tu bisa bendre. Namar kanu ka sai bendre ko adu kendau ka siap ka lakon. Gini kicing le bean gini garo gini siam rat no acting siam. Adu mentah ka council ka kelam siam action. Ni la ada orang ngafon kenang iu benen ba ngaku am nekran iu sarah hangno ka lapor. Gela le ayo kelam ra. Sunroof sen ngalafon. Hakapor lai biji ngafon iu arsin umra. Ngafon biang sam biji ro ya. Nyau biji ro ya. Peni boleh ubrum kan snap kan. Natrai pi bidon aku situation kemudian mengi video pasti. Ni gini pula kau gini kasi. One day lada kerja bendre kalau adu kendau senang sah. Kadai. Begini ki peni begini di tanginong kamai spa. Di perlong di council tangkum ke promotion institution. Beginilah tang le amat Kamu cipot kena di council. Lada galong kena gitu. Jadi is free. Yang ada di cheese free. Don't want to free ba. Yang free man lah. Ba kan dikira mungkin melarang kan siap kada boleh. Saya dengan sudah tanya dia. Kami nak nak office nak proses. Dia kadang-kadang buat dia minta sidang seni. Jadi dia jangan nomor baik pembersihkan di sabar imam Thai laman di. Kalau lasan di lawan Thai in office mandi. Dan ai ngasu go baik zikir ban nak kalian office kena ada film member jangka seng fix meeting begini ki he jongi ke. Kasi sisya sar sa kaboborom ni ke. Magala jongi ada po machin city siya CF. Dia kan ke city kalong balas ni po ke arpo tre ke Desember arjar po. But hakene ke jingbo city kalong bangi ngela bidawa nak ke council bakade banwang no tango ainam CM. CM acting CM ke mamlem. Mari CM marwat bukan sing CM. Nomor kini kita kinong di tu ikijaka kiputa jong kecak bendre ko jungi syaki we pat ki mende telah kada usai ke tu city mengila aipor yo CM ba ude ban le mardor kene kam nomor kat barang persa kini ki acting CM kini ki tengken kamai pisai ki plal jong de ban wang mardor ki nomor kat bompat wang ki kijaka jungi kindang le cepat de CM ba ngafon menen ru adu sansen ngafon umrah de takada mentang yong ba Nimut bonor khang tala bidara ke kene ke office nomor khandul cimut ban po ekadis council ke bangi ke pai ba ke community ke dai ke nongda ya ke khandau ke siap ke nong eda ke ti ke dustur ke sung lada kene ekadis council kamla mesim khiai tang di mat ibarat tang manuang no ainam siem
uba kum ka rules jang ka dis council ka long ba tang hendri bana di bane acting sim ri metalais na mikpene Merlim rule ron nak jong. kamlem a ka dong ka jong ka rules 2015 ka dong ka jong ala study lo kabor jungi lalat nomor nai na persak menekran bagi kabut jungi lalat nai gini gile abang kasam satu lalat kasya khulam nai ngi terus kasya snap kabadia dai kando kasyap lada gigaru ki bani kirayat kaulah kambor ki jai bandrio jungi ya kon persyak dis council ki ya rali ya po orang sagona tu pernihat dis council ka menot ban ang sikem tien ru ban pendran mi gigaru Garbang ini pun khang tala mengi ke council kawan khang nakmat ana ba mlong beri ke jaga di poi ba long ke ci ke border ke karat marat ke besok ke poi ba besok juga di council ke besok ke himam dia fiteng teng gini kita ngap sudu akan berkau kita su pensau kita kat kena teng in number official dah mah kat kena teng dah boleh sah mah Titas Khan Down, down, Titas Khan down, down, Titas Khan down, down, Titas Khan down, down, Council down, down, This council down, down. Kecik kerjaan jong pak Titas une waktu saya menjong saat dah tepo hima melip une waktu saya mendatang kita bau mutat kiti kane ka khli yau hang ne ru katai pitep ketu ka ba kebadan hang ne khli yau marsiliang jong ketu parking lot muda ketu ka penting sau mala ka bau dia klam kecik tep jong ipai ba ya ketua ngisa kharwat jaga RTI ngisa ikiran do CM juga council ba ude ban khli kita gijing dia juk uwi kita ga building apa yodo khli yau do ne CM acting CM nganong ye ping la de kan sai apa ka city chau CM ngiong ba kajing thong acting CM ka dai tangka buat banyak ka mai pisa jong ka dis council ba kini ki acting CM namar acting CM kalau sulong ba syu ak ka jaka jungno rejengno tekine apa kiwan ki suka mai spa bat pen he spa ka spa la jong ya ka yeng la jong ya family ki jong ki Kim dan ayai ban perkhat ya kejat bendriu ya khandau ka siap juga hima ka khandau ka siap kan mau la long trai da mangi pai ba usia magi menteri ki dai tang ki sakri jongi pai ba kim la ban dia ban thiet ka jaka ka jongi hare harat marwat don ketilang bagi basan juga hima melem ubasan ubade Sharma nak tu meeting ke jongi uang bangin system action usapha ek notification sakilan department hapo juga Riboy district ban persange no kini kinong penya chinong lada ki isu kano ka isi kano ka NOC haka kerteng jong rang basong garo de ban khangno hadu mentau empat pha e kata wang mar pha ko pi singi rum hadu mentau empat pha kum kini mo kita ki CM kum kini kita ki basan ak standar ilene sum bala tiplot karbai ki kam himam ton jikso tak ndiaru ndawa ikran kupna ki ang kini ki bre gile bean hapen ngat ki kes hap ai kes biang bat ni long ready ban rung kes kono por Namal ngitrai cat bendriu ndai bengi yo nong ngitrai da kicing sir ham ban yada la kejok cat bendriu. Dibayo tulap ya gini tulap mengingim yo tulap sipiaru. Ta gini ai ki ba ubat kita sudah bar sungutho ya kene kanorem kejongi khat kandai trek kadai galas. La phi bakla nakta phi chim ngi jik khle. Ngim kwa ban ya man saw ngim kwa man usnam. Handai la da phi singap jar khat kandai trek kadai galas. Da kata na galeng kejongi. Titas Khan Down, down, Titas Khan down, down, Ya Milaka down, down, Ya Milaka down, down, Ya Milaka down, down, Ya Milaka down, down, Titas Khan down, down, Titas Khan down, down, Titas Khan down, down. Kembang ala ada keren ba nagaliang jung keseng im kwa are ban ya konfront lan ya ban ibor ban no gajing long snow kya jini kalong halor ke jiskap jar jung ke council kan kum kasik schedule lapan khamti ke council makan pet ya kecing bahaj ki it ki hima juga khandau ka siap juga jak bendriu ni tram harai kum kalong manta kan ke council ka subun kam ki em ilaka ki em jong ka triat ki subun kam tang ka ba issue trading license ka ba issue labor license ki mender ki poyai kam don por ban bisyara kene kecing du ki jaka jungi spo border ki jaka jungi porat marwat ki du de ki spa akar kabala dia de gini girang basong garo baru sim rai marwat upaken sing sim jing don ketilang jong neu aina manik sim bade acting sim hajing show acting sim don hak bad dia ki jaka puta juga hima gadis council gade ban suspend la ne gade ban weng no ayu gad bangin la tho ayu ya ka city bau de ban weng no hadu metau neu sim udah aku mom don sko shuak standar on pangko da po kamera jong ula kakam tre kani kakam yap kam em jong jat ban reu
Ubun kan mentah ke bahkan bas election, dan por ban pe ketu ke city ke bangi pa. Kum kini mong kita ginong elam bangi apa kejai penrio. Mentah lawan hang ni ta masuk hang talai kan ni ban penyi ba kini cuti lem kini ginong try jo ke council sisen lano bawa ni kisang balang mak hang tala 8 huit 8 up de kini ki. Parari jongi. Kene ke ba isi ya kene ga jinglong jo kini ginong ikmat jongi. Imat kilong no mi khmat tang masumi khmat. Ndak ka man keren ni te ki isu jo ke benreu. Te kene ke jingle jo ba titas khan ngila aipor ku mangala ong diptis ke 3 mana hadu khat riu terik hadu khat khandai terik mata dai khat ar hadu khat khandai terik in aipo lada kita magana kini ki pulit kan ne ngin kiam tin drong kala bat riu da kamau ku te ki yeng nomor balai ba ngi dawai ka hok mber bengi dawa bom hok ngi yang ka nongrem ba ka dai wan wang ni no acting siam nomor uneu la le be an cepa palat ngila fa komplain yu ka nusien ngila don meeting bat uah arsien mabi press media pidap Arsin ngil adong meeting akting siam rai marwet hapo yeng dorbar himam liam badai ban weng no ikini garo na kata jinglong rang ba sinong padilit no itu wat sapo kemelim akru iba oto nang penyat sinong file di pembalong dak di video study ke behe udah gitu ke authority ke maki dengan haban up dia kata order janji ke jim sting di kene jim sting mar ke jim bok kan sedap ya ka kendau ke siap Terkenal syakaran bir masuk apa kantor mungkin nomor jumlah persen tu kena marah je. Tambah seperti itu. View and suggestion kalau kata pembalong ke decision last ketika ke isi mati kata Apa tu lah? Tangga we ke jingkat pat ke office lara kalong ni nomor lemondi lawan try baca boy lawan join ni kemudian dilaka jadi dong ada ini fix appointment manga everybody Mengenai kam appointment rasa, beberapa ni mentah kerana khat artrek, nyusi tek, ingin bupor, ba dari banweng yang ainam sim, lada nyusi mentah khat khandai trek kut, khat artrek, adu khat khandai trek, lada kam kut, ingin pentip suai kapor, la nong inwan beda kapor. Nomor kene ke office ke jongi, kene ke jongi pai ba, kamdai jong MLA, kamdai jong MDC, kamdai jong CM, kene ke jongi. Abang ngi thong ye ki balong ki noi dai ki ja benreu la kim siap ye ngi ku ki noi lap sang balang bangi persgo alor kani ki chike abang ye kendo in sawan nak bo nga try kani ka messenger ki panra aski wat khen troin re ngi namar balai bangi ngil ki na ko pin khen ka na lu ki sabtu tai so ka tsingi so tu la kamera me okay ba fi oni tang isa nga sa forward tang message kimdan kamar kendo ye ki ngi skwa ban I bala pha forward e letter Saka seng jongi de ban forward balaweng waina ma pen sing siam juga ima right marwat kata gimdot kam risibor tamakhat kan dai tarik la damle ngilawan ke bor hak nu nuski bi pen ap gini apa pli gini kena ap makana hne bercimut lah nomor lawan mengi ke bor tip la da kwa mani pen bor ngim kwa pen bor gini parari jongi terus council kata ke jongi ke panita kendo ke siap ke jongi kalau da kam siap yang ke siap ni no kamut kene ke tak kena issue training license kena issue labor license ke mender kene ke diskonsil kamu ke datang ke nong isu training license kat gini kan karang ni kita biar ni yo nang ni tak kan fi kalau nang ngi dawai ke benta ke badai nak ke benta begitu ke jaga ke puta jungi ke jipan khan yang lan transfer ak kini ke sim khia di song ayu tu ski nalor na phone ni umne sansian umra sanap te tegane ke jim bomra ke pen iba khan snap kan Peni bang ini di kenarit, tak kam kenarit, kam rambak, kam nom. Itu di kena. Tasyura ada kena messenger nomor kimdan nyekron pir umdan jimot ya. Tasyura ada kena messenger sana kubrom. Kan kendai trek, kendai kelas dia ngaptip lada ngilat nani tengin kieu mak tairu. Ngilat nani ngin kieu mak tairu, nadian ngilat ye. Kendai trek kot kendai trek ngaptip lada ja ke jimat sau ni apa klik diskonsil. Boleh berkang, boleh kan? Itu orang ngila aipor itu boleh banwang yang siam himam lem, nomor bot kigaro istiqlal leman peladam, uni usna boleh membenar. Boleh saya? Hai pak. Boleh lah. Pergi lah, bukan diskonsil kadang ini sudah mender.
哎吧，累。